O da, Snips i Snails su pred vama. Snipsi, to je istina, moja omiljena hrana je od bundeve pita. Ja sam DJ Snez i Snails, volim kitove. Kad idem na plažu, nosim kofice. Moja omiljena boja je naranđasta, moje ribe su tako dobre da su bolje od... Pomoranđe, jo! Da! Gospodi! Kad silosne scene, ja bih teo da krenem sad. Idemo. O da! Eto, to se dogodilo. Snips i Snails sada odlaze. Molim vas, ne bacajte mikrofone. Da! Eto vam, Rainbows. Barem znamo da nam jedna grupa neće stajati na putu do finala. Spremimo se da prašimo! Čekajte, gde je Rarity? Ovde! Ovde sam! Nastupamo pred publikom. Zar da ne nosim nešto božanstveno? Zapamtite, moramo biti dovoljno dobre da prođemo dalje, ali ne i da sirene primete čaroliju u nama. Mogli bi da shvate šta planiramo. Razumem. Dovoljno da prođemo, ali ne toliko da se vide uši, repovi, duge i ostalo. Znači, oko 20% slabije.